My name is Kate Thunberg and I'm currently on board the boat Alma as part of the Global Smooth Flotilla, a peaceful humanitarian mission to deliver aid to the civilian population of Gaza and to break Israel's illegal and inhumane siege. Aktivis Greta Thunberg diduga dianiaya, dilecehkan, dan mendapat perlakuan kasar selama ditahan Israel. Diketahui Greta Thunberg menjadi salah satu aktivis Global Smooth Flotilla yang ditangkap pasukan Zionis. Dikutip dari Ynet News, klaim itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Swedia. Pihaknya mengirim surel kepada keluarga Greta dan mengungkapkan kondisi yang buruk. Hal itu terungkap saat pejabat Swedia mengunjungi Thunberg di tahanan. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan ia dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya. Kedutaan Besar Swedia di Israel mengaku bertemu dan melihat langsung kondisi Thunberg. Ia mengatakan dalam keadaan dehidrasi lantaran tidak menerima air dan makanan yang cukup. Tak hanya itu, ia mengalami banyak keruam dan penuh kutu. Aktivis Turki Ersin Shelik yang juga ditangkap mengatakan bahwa ia dijambak hingga dipaksa merangkak. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Israel belum buka suara. Berbagai negara mulai mengecam aksi keji dari Israel itu. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. My name is Kate Thunberg and I'm currently on board the boat Alma as part of the Global Smooth Flotilla, a peaceful humanitarian mission to deliver aid to the civilian population of Gaza and to break Israel's illegal and inhumane siege. It is hard to believe that we will be intercepted tonight by Israel, which would be a blatant violation of humanitarian and maritime law. Israel is not immune to international law. They must be held accountable for their war crimes. Stop the genocide, stop the occupation, free Palestine. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.